Hi, hello once again. Dito yung sa balipay nga versyon iti laglagipem mawan nagkurangak. Kanta na pauluan, hotdog nga makalilaw. Malipot balay kini Kuya Idol Alexander Barot. Diyan sa may Texas. Kasladyak maaklong panakapukaw ko. Kakaisunan na alsong ko. Jakman ninamnama at akawenda bayat kaawan ko. Narasiman gayam day tagarter mo butunes ken si permo. Di mo pinanunot anu maikat da ket maregret day tapalda. No pakaragsakan ay sut napasamat awan mabalin ko. Nunam na maem ay sut kasapulam siya kuntay lipatan. No naragsak ka, dita kaaruba, palubusan kagarum. Ngem no dumteng to, aldaw nga awan masida, tuy hatdog kujak ited-tuken ka. Laglagi pem awan ti masapulam akas tuy nanamna. Tatoy hatdog nga inpakan ko ket awan umartap. Ngem ti sinapul mo nabaked ngagpayso at dugkot nilipatan mo. Napgad ken naadat tin ka naramanan hatdog a makaalilaw. Aya po na ita hatdog nga makaalilawan karo ba? Talaga. At agayam iti hatdog nga makaalilaw aya. Aya. Kunada nga rod, paglinglingayan laing daytoy. Ket sapay kumatasan kay nga maumuma, ken makagurgura kaaruba. No naragsak ka, dita kaaruba, palubusan kagaro. Ngem no dumteng to, aldaw nga awan masida, tuy hatdog kujak ited-tuken ka. No pakaragsakan ay sut mapasama, awan mabalin ko. Nunam na maem ay sut kasapulam, siya kuntay lipatan. Laglagi pem awan ti masapulam akas tuy nanamnan. Tatoy hatdog nga impakan ko ket awan umartap. Ngem ti sinapul mo nabaked nga agpayso hatdog ko nilipatan mo. Napgad ken naadat tin ka naramanan hatdog a makaalilaw. Napgad ken naadat tin ka naramanan hatdog a makaalilaw.
Thank you.